Antoba kuru kuma tutu ridorera baraba mukaira kigena kenu jamii bwete ne bakulazimika kuya mwaka mutindo kenda kuona betatio bakiare bwete kwena thinene pugodha bakulukira kuona besi bakuda thirikari kubaudhiria mutaratarayo. Anto baraba kuroba kumatutu baraba mukagira betatio kuroa mweri iba kuraramika kiraba kugambeti no nigochererwa muno na mona kwethirwa nigochererwa bathi ya kugira beti no wa mutindo akangangi na bamomeri yetu kubetekeria bathi koraya mukuru wa miaka 87 na thina yetu ile anene aja batwi chiringi eje ya kuru twaerwe ijagechererire mwaku mieri iringanirwa iri na ndi itukuthangika muno na kwibamo batikumba kuona ngarama egwita na ara ikuejanirwa tujarajari ja manene ya kuru undi na miaka 90 au ndi nandi ndachiaro 1935 kou uni nandika kuona muthangiko jwaju na kuru amwe ndio yuju munene muno baba kwa wambeje ichi okuru ichi ocherera muno na ndo chocherera bana roto challenges cia manto janda wa muntu okinyova 70 muntu nethero na tu thina myanya mbeja ile chererwa marandu ni utulire muntu agita tundawa me tundawa na tuturaia indawa ituraia batu akuru ichi tutumaira ndio mwe wa baba wataga tubya tutu akuru endi eri yetu ya tutwa jama ngi moto wa vinonto ningi tutwa mungarama jota monka mutindwa watumya ngarama nyingi muno akwenya tingi akwengi ekaviri njene woza kugira mbesa ali no tukwenda nandi twakoba ki muntu jagwe nukumenya igitara cherera gatwata nandi twasaba na tundawa rimwe bamwe baingi bampio na manto maingi na bangi baringiro nyisiruko abathagana iroba mami nandi twina thine sereri tuna thina muno nionto na mkuta into mauta kibarugene endi ngete munko tutukwae kwa mtu kasabuni chiadhiria ntukwe komi ngedira agambia kuwata kamba chawa chieki bobo potebugi eromba reo kerethirikare ni bachereria ntari kubaretagira undume ino karibu nabo nari tukuria buru kombika tutedwe tuna tubesa ya akwe nionto tukubanka muno mukuru jani ukuona ntiomba kuma tutwa mbeta mutindo gwita kugira mbeca igu endi ndiri ireja gakuaja ikeja thokone ikeja na tumbangi ni twatu naja itugwita muntu akajukiria nao na muntu akanoka bwega muno bamonye ntindi kota kama twa ile kwa mutindwa na ngarama ikaya muntu omwikirie na wengwa nwareo na ngarama ikajanje batu tukaviria njene kuma wandini ya ruirero arera geshigo mbunge kia Bore nke reportera Wero TV nyoka mbetaga ki Mutegi.